Bonke abantu bayaphikisana namhle ofisini uhamba njani kanti? Kochabalala kulomchado kawuzanga kanti? Kulomchado? Ye. Ngubani ochadayo kanti? Antuchabalala wayethethe umfelokazi wayevele wabuya lo mntana akho inkazana ole 20 years. So ngu step daughter lo ochadayo. Hayi thululalele. Ukwathi after some years ubaba kaChabalala ngokuthanda izinto wasethatha ke lesi step daughter. Yikho phela nsithi ngu step daughter lo ochadayo. Hayi man, ngithe thululalele. So ubaba kaChabalala wayesengumkhwenyana kaChabalala. Yena uChabalala esengubabazala kayise. So nxa sekukhangela kahle kahle emthethweni step daughter wakhe wayesengu step mother wakhe. UmkaChabalala wayesengu step gogo kaChabalala. Kuthi ukuthi uChabalala wayesengukhulu abe ngumntwana aphinda abe ngumzukulu lapha ekhaya. Manje uchadayo ngubani? Hayi wena, thululalele. Izinto zaba wesi. Ubaba kaChabalala ophinda abe ngumkhwenyana kaChabalala wazala umfana. Nguye ke lo mfana ochadayo. Manje iproblem ingaphi khonapha? Abantu bayaphikisana ukuthi sizambiza sithi ngubani kaChabalala umhlatho wakhe.